Баграт имшқәа рҳәаақәа ирҭагӡаны арҭ амшқәа рзы лассы-лассы еиҿкаалахоит Баграт Шьынқәба ииубилеи иазку еиуеиԥшым аус нагӡатәқәа. Амемориалтә ӷәы акыр шықәса Шьынқәба дахьынхоз арҿиара инапы ахьалакыз аҩнаҟны аартра рхы аладырхоит хыԥхьаӡара рацәала ауаа. Ашәҟәыҩҩы иуацәа, иҭынхацәа, Аԥсны ашәҟәыҩҩцәа реидгыла, интеллигенциа рхаҭарнакцәа. Амемориалтә ӷәы авторс дамоуп еицырдыруа скульптор Цира Ахба. Иазгәаҭатәуп лара дшавторуа Аҟәа амҳаџьырцәа рыԥшаҳәаҟны ашәҟәыҩҩы анышә дахьамадоу игылоу ибаҟа. Еизаз жәлар поет ихцәажәон Аԥснадагьы Нхыҵ Кавказ ажәларқәа рышәҟәыҩҩык иаҳасабалагьы. Я хочу сказать, что Баграт Шьынқәба воплощение для нас честности, смелости, глубины и, наверное, какой-то новой эпохи. Сегодня вот Владимир Зонтария говорил о том, что это ренессансный писатель. Я с этим абсолютно согласна, потому что, наверное, с его имени начинается новое осознание нас как нации. Наше ощущение себя как народа после Баграта Шьынқәба подросло на очень много градусов. Иқәгылоз иазгәарҭон Баграт Шьынқәба илшамҭақәа шырацәаз шәҟәыҩҩык мацара иаҳасабала акәымкәа наукатә ҵааратә усаҿгьы. Ашәҟәыҩҩра мацара акәӡам, аҭҵаарадырра инапалакын аҳәынҭқарратәи ауаажәларратәи усуреи иакәын абас дыҟан, ирҿиарадагьы иусура амҽхак акыр иҭбаан. Баграт Шьынқәба еиԥш иҟоу ахатәра дуқәа, амилаҭ рҵеицәа дуқәа ҳәа ззырҳәо дыруаӡәкны рыгәҭа дгыланы абас еиԥш ала ҳажәлар дрыԥхьаӡоит, ара инахысгьы ус иҟазаауеит. Апоет, ашәҟәыҩҩы, ажурнал Алашара редактор хада Анатолий Лагәлаа еизаз дырзаԥхьеит Баграт Шьынқәба иажәеинраалак ацыԥҵәаха. Бзиабарак сгәанаҭан, сыжәҩанҭарс исылаҵәан, сыҩнисыбни сгәараҭеи, зегьы ргылт иҿыхацәан, ԥсцәаҳа сыднацеит, шьацәхыԥқәа сылыжжан, дунеиҟьаҟьа сықәнаҵеит, агәыраҵа скылыршәан, аԥсреиҭа счычома, сара сацынгьы самҵаршыз, кыр ихьрангьы дыҟоума, бзиабарак иаӡыржыз. Еизаз ирҳәон Баграт Шьынқәба ихьӡ наунагӡа аԥсуа литература даҟьақәа ишырнылаз, ари ашықәсра ишықәсны ирылаҳәоуп иахәҭоу аусмҩаԥгатәқәа реиҿкаараҿы знапалақәоу зегьы аџьабаа ду шырбаз. Баграт Васил-иԥа Шьынқәба шәышықәса ихыҵра азгәаҭара ҳара гәадурла иара иԥсы ҭоушәа иаҳбоит иҩызцәа поетцәа, наука усзуҩцәа, ашәҟәыҩҩцәа шәмааԥсаӡакәа уаха иҽни абри ахырҵысызар Аԥсны апыхгара ашкол аусзуҩцәа, ахәыҷқәа ашәаҿы иуаҳауа, ажәаҿы иуаҳауа инижьыз ишьҭра шьҭрак иаламҩашьо иҟазҵаз абра шәгылоуп зегьы. Ма ижәаҩаршны Баграт Шьынқәба шәышықәса ихыҵра рыцхә инамадан иазгәаҭоуп еиуеиԥшым аусмҩаԥгатәқәа. Налакаҩ-ԥҳа Беслан Џьынџьал, Аԥсуа телехәаԥшра.